जाडोको सिक्किम बनाउन आएको हेलो साथीहरु, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी भक्तपुरतिर घुम्न आएको छौँ। अब यो त बजारतिर घुमिसक्यो। अब हामी भक्तपुरकै अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ। यहाँ हामी चिया खाजा खाँदैछौँ। हामी अब एउटा सानो कामको लागि जाँदैछौँ। गाडीबाट ओर्ल्यौँ। अब चाहिँ एकछिन उकालो उक्लिनुपर्छ। यो रेलिङ भएको सिँढी उक्लेर आऊ। ल ल ल ल ल ल यस्तो बाटो छ यहाँ। पहा म सँग आउँछु। यो छ कतै यस्तो छ। सिँढी कति लामो हो। पहा स्टप गर्नु यो सिँढीको यो यताको सिँढी र हामी कति उक्ल्यौँ। यो सिँढी हामी फास्ट हुँदैन ड्याडी।
भोगटे बहिनीको घरको भोगटे अहिले लानुपर्छ। ठ्याक्कै टुप्पैमा रहेछ है बहिनी घर त। अब बस्न चाहिँ रमाइलो होइन, हावापानी पल्युसन हुँदैन, हावापानी राम्रो। ल उक्लिन त सकुलामा। यताबाट सजिलो हो र छेउबाट गुल्टिन्छ कि भनेर है। तर यो चिप्लो छ, यो खुड्किला छ नि त। बहिनीको घर कस्तो रमाइलो। यो हिमालको चाहिँ आउला त। यस्तो खोल्साङ खुस्लुङ। Le varie monastero, quindi mattinata, con il luogo nominato tantissime volte da Suvaja, il più sacro di tutti per i buddisti, lo stupa più grande del mondo. Iniziamo lì, dove qualcuno di voi chiedeva dei mandala, no? E ricordiamo che chiedeva di oggi, i mandala sono domani, non sono oggi, così c'è anche quella cosa, e poi si va verso il monastero se vuole stare a caldo, magari faremo una meditazione, perché domani sera non ritorneremo sul pullman, no? Quindi a questo punto scarichiamo anche tutte le borse, va bene? Prendiamo tutto.